Arngut ki samla ki la du e yala ka jong ka jing im hadin baka thuk thuk ka baki shong. Kala leitan ra na dien jong ka wika trok ha ka jan mit jong ka arpasan trik ya yong. Ha ka surok ba National Highway hajan Bernihan. Kat kum ki kubor layat hu baka ni ka jingja kala jia ha ka por kumba san beji jan mit. Hadin baka wika thuk thuk ka bomdan number ka balanya da unikun ja boro. Ubade na Rongpur Sankar Dev ka baha hojai Assam. Lembat wepat ubashong hadin ubakerteng uriki amchi. Kalalay tenra bait ya kawikatrak kabadan ya number ML11A 1367 kabalanya da uprakish podal nalum nongrim umsing. Layat ru bahaga teka jingja uriki ulaklat hasyan kat ba unikun ja ubanya ya katuk lapan bena ba ulaklat no Shwaban Poi Hapo Hospital ha Guwahati. Na kalyang kipulit na Bernihat Police Station lembat kinong turay ka Enhai, kilapin kit no yakamet jong ubaklan siya nongpo Civil Hospital, na kabenta banle yaka postmortem bat kajing to kit halor kanika jingja kadang ya siya kaman.